batshelile laba last year laba ngasho apha mangami ngibatshelile laba ngapha ngibatshelile laba ukuthi awubheka ukhala uMkhosi aphungwayo yebo ngena ngapha namhlanje ngasho mina last year apha mangami nathi lazogcina sesithungela khona la endlini la angithi manje besibanikeza amaplani abafuna sibanikeze amaplani apha mangami ngoba nje basevale ngapha uvula ngapha ngisami niyavala la sizwenza isinema la sizwenza isinema la mama sinitshelile ukuthi mina last year sizoyivala le ndawo la nithembanga angithi mina nidla nodwa phela nibadala kanjani nisasekhona la phakathi kathi aniretire kathi retireani hey hayi man yes